Everyone for Agona TV message like a comment, subscribe it, turn on notifications so that anytime videos of this nature will be notified. Hey, I am butu rough. Enti, I brought you from Okatakyi African on the patch. On the patch. And I won't say, I hear you know. Go for ninja. You can see. People are angry at the kind of things you are doing. The agenda are running. People have seen it. You see, MPP for no, they are not short memory people as some people are. At least don't draw now MPP are not short, don't have short memory. So we kind of remember. Say one of the reasons why we are in opposition today. Okatakyi. It might be a way. And if beyond all those things are we here, and then MPP force you and she, yen kambu, na beauty party na. We were thinking, say, you would be smart enough to play a background role. Which I say, you wouldn't want to be at the forefront to be the one calling shots. But unfortunately, no, it's like that is what you want to do. You want to be the one calling the shots. Already now won't pay about me asem. Already now won't pay asem. If now won't say about me winning. Because Wagasano, I say we a tribal kakra. But nyame on pay boni, but about me winning. About me winning, then you. Sammy Awuku U asem ne found. And found ubeyano yeden. Sorry free no so I feel person ube impose John Boyd on everybody say Bachejaku or so this put on one of them. So no say your chairman. And then the person you support, sell the person's message. Don't try to impose because who know, I'm not sure say who you remember a right standing. One of us MPP. Yes, sir. See foundation, I could say MPP. Foundation or say poto. Now, why do you want to even come and hold position now MPP? You take up as over MP. We heard that you want to become an MP and an MP on the ticket of MPP. Party why I never opposition person over MP. You can become, but you must amend your ways. Instead, you have to watch out some of the things you say, some of your composure. And yes, sir, agenda or chrome hano, and easy. And a lot of people also hold the same view. Let's go and listen to them. Okatakyi, we love you, but you have to be careful, Charlie. Yeah, sometimes if you calm down, if you cool down, babe, bro. I'll see you in the next one. Audios are up next. Remember to help by donating to this channel via MTN Momo. The number is on the screen. We love and appreciate your support. We love you. See you in the next one. Bibia no person that Asante group. Because say ya Ghana and sebi nuan pauncho man can ya mo fanche. Nya Ashanti region kwa no moto aba. Sebi ye different tribe krampo. Some more kapa yem fanti for krampo. Yen shadanya post kese kra wa MPP abemu. So ye see ye na support MPP. Ye de supporting the full. Woo, but mudye bibia na mo pese mo twi bibi ti se tribalism na eyi na mudye be wom na abese nyoma. Wo Okatakyi fifa wo kosa eyi dabra eyi FM station. Wo di na nado atema mentumi hu se no nti na mo sheda for wo sa FM station wo. Anapa wo sini so, ewia wo sini so, eyimbre wo sini so. Na wo di papa we ya atem. Woo, adan Nanado bone be pa na papa we said Okatakyi o de aye wo de ka na ye aye se wo se wo ye ohene ye mebu kotodwo wo enim na ye mpa wo cho na man papa no ni din enda what time papa ya de be wura doctor mu because ankwa amaka yi akwa ama not nyi nti akwan bi a wo shada di nsem bi e de be we wuro bi se me anapia me ko bi platform so kan se
nyame ya adom na doctor 2029 oba minim se nyame adom so obeba na so oni no ko appointing nkofo bi a sebi omo fata me danyame demonstrations ebeba wo gan because me betena ha emfa me nkwa embeto checha emfa me sika kitu ebi embe support obi wo media so na ono me power no nko kase sebi obi fi sebi Ashanti region wo anye yi nti okofa no so no omeye minister ana omeye yi for what reason and na me bro for aba for what reason wo enyo bi wo Okatakyi sebi wo na wo se woni Aba nyansa ma meka. wo na wo se woni mbiase mina nyansa nse bi wo mja wo se wo de kwa adwudwu hu se no nkofo bi so wo mo support doctor sebi omo de omo kra nyina ato ho nti ontumi mpehwe mo ma menka se pepe ya na nse obegina media esu obeka se eyi 2024 1 to abe woni mi se ye nlusi anka e bese de yen se sa papa we 2024 1 to aba so papa we nya post e wo eyi kufu apen so obenya post e wo nanado apen so we be didi chapa na yefa ye se dobi e de ko nyina wose e pam mo free party ni danyi pese ye twa betre media so say to because doctor hu ye na hinti o say 2024 man to aba woni say sa time ye be wini power nkanyi pese obe pese nke ye be mani post di sa nyi pa we na se nke ya mani post na nka wo ye Okatakyi why you say konko abetre media so e be ka say nyi pese panyin bi okite nimdie ya kwosesa obi ya kwosesa ebi no no abetu na nu tuo say 2024 man to aba iti mimi ya mejimi na mimi fa me homo afore nkoto aba na edu de e dede a ye nkosesa nkofo bi sankwasifu bi emfa mbe romo one de obo ende ye ka kire doctor Sammy Awuku nsam na obeka ye eye 100% okay se doctor ba na wanhwe ni nyeme yi a ye say dia yes dia ye kokobetire ode wo power no eno anso betwe wa baase ende me ka no ha kokobetire a ode wo besi so ono anso betu ede wa baase because obi mbehuhu na obi mbekeka obi mbepoto na efia o maka se obi ofia abonten fa na eyi yede enfa mbebom abram ya metena ayi no ho amanya mane afi mo se mama ndibi ende enye yi Okatakyi ye ma watie ase se sebio obi mfa ne kra meto chacha enfa ama obi na obi metena wo meka nsam fun se so obi an support eya yete ha na alestete ye ni preto kese se ogina mpoano etwe hiama ebeka kire ye se eyi Dr. Bawo mi seni na sa nyipa na nka doctor aba akwa preto kese se ono metra oda mi a me betra ha na me kwan na ma abaka chese me fa ma no mfa nko bodue enye possible nti ye ka Okatakyi we na de bia na wo de ahyada akwa sisi asantefo no sebi o mani adaho Minian masantefo mo ani adaho mo nye jimifo na chese nsem bia na chese omu fu awoso no omu nyina sebi ye nyina omu hu se ye nyina ye nyimpa baako ye nyina moja baako ye nyina ye Ghanafo ye nyina bibia oye okay nti wo meka sa asem we embe twetwenkofo adwen femfi so se na chese doctor ba on point asa na asantefo kwahwe aba o mo to support doctor nti papa we be mo so odan na echi da me sebi ye nuan ma santifuo bia dabi ensi nti Okatakyi ya wo kasa se bema na ya me ye obi kan so ye 50 ono ne papa na ofin fante but wunsa ya kan fo edi na de nti onye fante ofi Ashanti onye fante nti e wane de me collection wo ne papa I mention infante side yes sister ne na no se bibisa won nti eya muntu no na MPP fo mpanyimfo no so asebi omo ho no omo fra Okatakyi afifa entunofo na ma ne mbe ye too late omo ntunofo se nsem bi wo ho a ondemo MPP kura dodo me se anopai me fi adwuma ba me bo na yi sister mentimi mpanyimfo no ntunofo inyama bi wo fine se ye fa nsem bi wo ho kwampa na se enkoye wo MPP woni wo Okatakyi woni mpanyin bi normal otumi frɛ panyin podcast menua anase me panyin anase saa yipewe nsɛm bi wɔ hɔ ai bia panyin bi kwɔtena radio so kan 1212 bia ankoye ntimpacho ɛyɛ mo ne nkasa bibi se no watene kama
What the unkwana wano unkwana we are singing ne crow no wabet social media na papa to say the ukwa yen wo in some would be according where NG FM wo NGT shan some keka some yan wo ye yama cocoa and a pamu few wo send me or walk a or moon support to and yet shan some be ube jina walker I cut 3 months me yakotuaba no kofa galam say issue what's the wood demonize papa zero when you paponini. And so I dear Kufa do Yama when Yasam Ketwa. Sister, Obuasi gold mines, a guye. Young says something here about Tibeka say, oh, honey, this are for and I baby a mines nebruno. $1 cry will be anto. Into Josafwa. John Mahama time. Yakas anti, I know any good. It is a ultimate transima anti go face, a top for more, or no pass anti atem. A Kufado buy and a copper busia, no berry vampire, Obuasi gold mines, and money sans pedia view. Dano, ye biano no pim so ankasa. O se na yama nije da na yama reho dan so ese mi su opem so ono ka se so su abonten asem ketwa Kufuado sambe pija o boss good minds. That is the image of Asante when papa nini o sand the airport class and peace so esa na najima prempedin santo so prestige 4,000 kilometers of roads oyama mo o sama free education ka ho top positions are now Okroma oil sector in Isaac or say no da keke sapo no da penfon na nkofa no ye nyina mfi Asante akufa de ma opportunities the ministers na dudu na Asante majority leader no so Asante ina rose okuma so ye more than e dey bi no o time ben it is the chief of staff na the one who runs the government no nya Asante ni sanity here what I say et onipa no ye onipa. It's an institution or yeah juma and you no betimi ayo eso niam na ya kese a na ma Asante danso e wo Ghana hani wiasa fa na nyina no o yire no so oberen obeye rose o make sure so obeye rose wo kuma se dudu no a what I say hwe judges quarters o san si ye GMPC no dia ma Asante to the more refinery no dia ma Asante conference na make no wa se peja na Asante anim Osama airport no reach international standard. Am I aeroplane na be test right or run this? What I say? No pushy the image of oye nipa obetwa from so because obia when interest. Now would not what and crew am say wanyahe. She say Kufuado your Fankor road o I Kumasi. Okatakyi free fighting babo because Kufuado because Asante for Jimmy one because you Jimmy and oh yeah Fankor road no and I defa odi kofa achim ho na just achim ho na bie. Okatakyi sad bring na hu za wunya nipa. Sad da na umetiza oka sasem no TVS wise pena hu za we aboa. E hope na hu za unim nyansa. Unim wadwin kitikiti. Ku ye kwakuo. Ofui. What to say ye road no a ye di yenya ye di kwa ye krom na nye. Eni say yes a road no. Just because ya nya interchange. Na nyama mbobo so akakraka no. Ehifa na hu za Kufuado ye bi woni krom. Eastern region no free no chime muna Kufuado krefin no. Ehifa no ye yes a project ni bi wo. Mo kire yen. Jeko for 8 good years. Jeko for the 8 good years. Mo kire ya de obeye wo chime mu. Jeko for the 8 years. Mo kire ya de pot ye wo chime mu. O te sa chim for na so rekura e di Jeko for atamuda. You respect no because you nimsa ne obeti ma ye no yo ye. You nimsa ne Jeko for obeti ma ye bi yo ye. E boy. Eti ye bunu. You play tribal card. Because you say o opportunity bi na be so de Kufuado no ye from what dam. Kufuado nyama we Ghana kroma ho na ye bi. Masa so me so wo fiso word nya ye nya densen o. Okatakyi entokwa wona 90 mi o and try. Na me yakran say wo no nya Asante fu o. Wo fimpo ano opportunity no wanya na wo fa bia be free Asante. Wo so anu aka wo di ata na se wachi kaka bensam. Wo pese o kasa tze wo ru wo yotumfo. Wo podam. Opim so no kra no on kasa sa. Cause like you. Masa me say any dancing Okatakyi don't try. What the buy the besi. Sure. Masa the no noise. It was at the end of the day near the strategy not by a bit na fe usu na uti atiem. E bi don't know. Precision and how clean. Smart. Don't try. You're making noise. You are making noise. Go run here for the government down say na do buy one year hwe Ghana. Who selfish interest in tea. Who run the government down? Who a branch young person to say who to make DJ Kufuado at time Kufuado tisa abuebi or dejam. Who to make kwasi ase when you like Kufuado. Who small boy? Jack,
ana maka no unfortunately no baby ayen so yete ho ye betena ayen edin say yen tete yen betuma didi mpani fatem edin wa wuni manes kwa kuo te sawo wuni manes yani ama we wu ye pam ho no start we no yenim so ba be kan asasem yenim so wo ye John Krasa na ye no be chia yampa so so obe ma chia obi a party ni mu a eti obi wakaka pensem ebe kasa chia Akufo-Addo anytime a yenso ya no betra mo mpanifo ni bi hwe na do ofie abusuam o onye wadwinya dwuma Okatakyi potam so obe so rin papa mu ba yentem a yen ma sam papa bu ni ba o because ye ni bibia e free eteni etrin yen eno nche sa bandisi ni be fankodie ntina dan danyina na kom ni ayo hwe ede na moji Akufo-Addo o party ni mu musa ise no ana with the president 2 times what was our recording video fabra na be compare asa na wa biwa no kra na Akufo-Addo be kasa anko sisa Ghana ska nyina fa ma Okatakyi na kodi ana wa Jimmy papa wa potam Ghana no ukuro mu kwa na Ghana na asora no pese ni tina Akufo-Addo ban asia boy don't try mrs woni adien ye ni adinsen wo Okatakyi me say ye monitor e da wa no be pa Akufo-Addo bia wo be te yenka wo e da wa no be pa Akufo-Addo apo eso no la ila but who say yes mema wo sirem ye nyina emoja kro so office woni adin ye nyina emoja ba ko ye nyina adin so office so woni adin ya ye nyina emoja kro ye asonafo ye nyina adin papa hwe wo be so play tribal politics e twam no I say ye koya nim no e no Okatakyi wo be so play e twam Ini abe ma asenani ini ane wate me la so hene e na ho be fe ya asenani me asenani etini etire efe no Hey, asana for. Miss me yako be ne wa. eh de meswa ni ewiase so we are who ya yeso ne doso asnafo Ghana ha nyina so yan ko an ya be hia mu ha no doso bia Me na manko school mete brofo. ba wo mi abusia ko a na be hia mu a eto Okatakyi ye dom asnafo ye dom ntu kasa yie ya ntwese kan yakra aboa kra ho ofe wo no ho ofe ena aboa no kra no ho ofe ntakra aboa no papa le bi no nware da so de bia ni kom fita Me ku su ye enso na new. onware da so da ni kom ye fita ya no ye ho ti papa Mundi su bai. Be dia ko wi a ene na mema na najo so so nkoi so wi Na najo obetu mi o. Ma me bra obetu mi. Ma me nkasa kakra da me type wa asie. na najo na no on shedan kasa